Nyakoronga jonko ke county ma Migori atiri nyaki weche matimore county ma Samburu. Gavana ma Samburu Jonathan Leleit nena chiel kuom joma nodak dhoge chieng' tich abich kod apisas mag okwach kich ewi kethruok mar arita kwe e county no. Jotelo ma county no kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo keto okenge motegno e aluora ma Samburu, Maralal gi Baragoi mar mondo mi kwe odoge wang'e. Kowuoyo e county ma Nakuru bang' jotich ang'wen mago mag sirikal mar county ma Samburu ndiko dhogi ka obila. Gavana Jonathan B owacho ni monj ma Samburu West koro nego orum ka apisas mag arita orido chenro makare. So I want to tell my friend Kindiki today that the solution to this whole problem, kuja tuteremke Malaso na wewe, hakuna hata gorges na valleys tunabomoa huko. Hii ni temporary, ni kama ukifika Susu au ukiteremka kwa Limuru. Tuende huko tutoe watu, and you'll ask me one day. Watu wakitolewa Malaso, one day you'll remember me kuwa insecurity between Baringo, Turkana na Samburu itakuwa kitu ya kuweka kaburi la sahau. Serikali wanajua na wanajua wale ambao wanalete mambo ya banditry ama mambo ya cat rustling kwa Samburu County. For long time tumeona Samburu West tulikuwa na amani, lakini since 2022 tuliona mambo ya banditry. Wa Samburu ni wapenda amani na tunaishi kwa amani. Ile ukosefu wa amani ambayo imepatikana Samburu ni kupitia county jirani, na maafa ambayo tumepata ni mengi sana. Tumepoteza watu vijana wengi.